January ni sompakwa ni lai ni sang ni somni pani ani Burma ram tual chung boina le indona chuan vung thar a chua zela Burma sipai sarkar mangang an talna theilea an in ngana ber an sipai tela mipui sipai People Defence Force PDF tele nam sipai te kuttuarin nitin azatela an thi zela wangin an theina kong sang civil mi te chunga le an mi hren telaka nun ronna an lan tirna sa hle Burma sipai sarkar ko chuan civil throi tu Aung San Suu Kyi chu helicopter leile hire apu chung changa ei ruk thu boi dang panga an siam bel sak le ta ka lian ta ka top khan Suu Kyi thu boi siam tha te hi puangin helicopter hire en kol le chung changa thu bo hi siam sak ni in Burma President Hui Win Min po hen thu boi te siam sak ani ve bok Burma sipai sarkar chanchin bu Global New Light of Myanmar chuan Suu Kyi le Win Min te hi Minister Louis Win Miat tana helicopter leile hire chung changa financial rules te anzom lo wangin sarkarin sum a hlo pha he wang hian thu boi siam sak ani don ti ni kum December thla khan an lo ta lang to ni Minister Louis Win Miat hian sang ni som pakwa tanga sang ni somni pakhata tan helicopter a hire ma se renter ar jasari somni adar ka somriat pali point pakwa panga chau amangani ti in newspaper chuan ata lang sipai ten civil sarkar an pai thlak nuwa Win Miat le rorel tu then khat te chu an la bi bo meka ni kum February ni khata sipai ten civil sarkar thu neina an hne chu nuwa Suu Kyi pon chok theiloin hren ani thu boi po engmaza siam sak to in heng zinga then khata chuan thiam lo chantir ani to bok thu boi thar siam bel zel ani wangin hausa resa hren chun zom zel alani arin ombok January ni sompani ni laini khan Myanmar sipai ten Sagaing region a Minjin township an beina thingtlang khopakata mi pano pangkum somi an kaplum he thil run thlak tak hi sipai somthum velin zana pin khuwa an beina thleng ania anute in a soidan chuan sipai te hian jingdar nga le achan ve vela an chung kwa hi pona chuak vek turin an awa mi pano pang hi ahma sabera kalin kongka ahonga a chuak nga la heti lai takhi sipai ten ahonga an lo kapta ani mun le muna kap ani boka mi pano pang hi a muna athingal mi mai ani akum som plina champa ania anu rilru na lutuk chu a trap char chara a alo chau ani ber mai ti in anu tei chuan a soi he mi pano pang ming hi bala ania kyo su le choi pion te fa u ber ro tu ani hetinga an fapa an ka hlum saknu hian anu le pa ta chu an fanu mei cheno pang kum sari mi nen an khomi te an khal khom dalama an don ngal dot dota khelmuala midang te an khom na lampanin an fapar wang leina tom tak chu an kal santa ani lung chetaka tra mai lo chu ti theidang an nei lo tin a chung te din mun leina thlak tak chu a soijui sipai te hian atu ka kho an chuasan ma zong chu mun danga kal an phal lowa khomi puite hi an kho khelmuala hian an deng bet ngat mai ani he mi pano pang khongai thlak tak ruang emaw thil thleng dang reng thla khi sipai te chuan an phal lowa sipai te hian khua ami te mobile phone zong an khom sak wangin thla po an la theilo ani khua phone zong min lak saka chu wangin an fapa no pang te ruang thalak tak ngial po an la theilo ani ti in anu tei chuan a soi hetiang hi ani wangin journalist te chuan no pang nu le pa emaw thil thleng mita lo mutu te emaw biak tlang thei an nei lo ani Minjin Central Province Police Station duty tela in engma an soi du lo jana pin khua hi thingtlang khote takte chung go za somli vel chena ania a khomi te soidanin an khua hi ni kum October thla khan sipai le pu so thi te hian an lo be chiam to hemi tum hian khua mi te motorcycle le bungru an ti chia sak to ani tuntruma beitu te jinga ngei po hian sipai gang an ti mai pu so thi member te an tel le nge Minjin township a sipai om te hi eng an ti nge tual chung mi kut an thlak zau renga nikum October thla po khan sipai in zuru in chuin doin luya
ferry kaya mas vualo mi pakhat an lo kap hlum ringot to ani heng lai bora hian sipai thopa ral thuam chelek tu pol piu so thi an ti te hi an chak riawa sipai jinga an in rol na sa renga July sang ni somni pakhat thla sipai ten PDF pasal tha somnga e tamma an man tum te po khan sipai ho an puina sa he ani PDF ten an soidan chuan piu so thi te hian no pangmanin PDF le helpol laka toktara an man an ching hlia an mi le sa pali lai hetiang awanga I thanga an man awang hian an lo ka hlum sak to ani heng khopani panset le town phu te hi piu so thi te tamna le an chen na zolna hmun an ni tun hnai khan mayang township phom chhunga khosang sanga sipai ten khua an chila mipui sang chuangin anin le lo luangam lovin an ral tan bel mek he thil thlenamun hi makwei region a Pokaku district mayang township ania helai biala PDF foi tu cross a tia ming lem invoin a soidan chuan January ni som karkal tha to tan ni atang khan Myanmar sipai rualten township malama thingtlang kuate pong bein anin le lo an ti si sak chiama civil mi nu naw po pui solowin an thatin an hala hei wang hian khosong panga zeta mihring cheng zong zong chuan khobu luangam lovin an rausan fai thak ani hei chau hi ala ni lo mayang huam chuanga hian sipai zariat vel thuang thumin an thok boka sipai eblet tu te then fai be pui tlakin mipui nu naw thlengin zualovin an vai ma ani ber mai crossan a soidan chuan January ni som pakhat thole nia hetianga sipai ten latiat ma khu an soi som chiam hu hian khotwal mi te chuan an khomi pathum ruang sipai te hal kang buang kang bang u drem ruam chu an wa mutamaya mi pange an ni mei chia po soi thei ani lo an kang nei lu tuka ru kang bang u thel thua rungat ani to ani khua tanga khothlang lam de wa om than mual bula an lo hala ni ti in a soi zel dan chuan sipai te hian khomi hring an man mi jani vel chu atu ka an chuwa an jinga panga vel chuan vuak an tuar heng he he thil thlenga wang hian khua an rausan ngala khomi pui te hi an kir ngam ri lo ani ate bok sipai te hi January ni som pali jir tom ni thlengin khua hian an oma anin le lo tlan sia san ta chu rokin an suwa sama khua phone dor om ve te po an roka in tam tak ti chia in bu fai engemaw zat an la bok ti in cross a chuan a choi mayang rol rala chepol pakhat stru bar bo an ti te point January ni som pasari thotan ni khan thu chu siamin Myanmar sipai te hian thingtlang khomi pui te rokin anin le lo tam tak an ti chia sahimna be seya monasteria tlan lu te me upo an khai sajui ani an ti ve bok tharei lo te kalta tang khan mayang township khothlang lam le chimlama in beina thleng zau zawa karkalta khan sipai ten township ma thlang lam an lu voi khatna ni in PDF lam chuan an soi sipai te hi January ni song pali khan ni ni chung lin ka to khua an chama chena in pani ti chia an ti chia ani in an ti chia sakte hi pakhat zawk hi National League for Democracy mi le sa pakhat hi mipui te lung oi lo lan tirna Civil Disobedience Movement atelte an ni khomi then khat chu kai hruai tu kongjong turin sipai te hian an hruai lui heng he ani heng sipai te hian pathian ni khan kia kan le to khua an pana pathian ni vek khan sipai thuang dangin pangte khua an run bok hi latet ma khokhiang lok ani crossan a soidan chuan sipai te hian pathian ni jing khan township khothlang lama thingtlang khua thadut niangbin leile veitaung te an bei bok dut khua hian khothlang lam pang pera in somni panga zet an hal chia sakveka tun thlengin khomi puite chunga enge thleng chi hriat hlei thei alani lo sipai te hian niangbin lei khua an hal meka heng kho pani te hi indot chi omania khua tanga mei khu ding ngut po kan mu thei ani ti in pathian ni kalta tlai khan cross a hian a soi ani veitaung kho ma lam an hal boka petrol pump ho po an hal ni in soi ani bok mayang hmalama hian mi jasari vel chena Changstone khua awma he khua po hi ahim big lo sipai ten halin an rok ve thawa
a region pumpui hi an ral tlan mek ani heng sipai te hi kan beilet ngot thei si lo lo beilet ila lai pui an pawng ka le chiamanga mipui ral tlan te a fu thei bawk si a ti in cross a chuan a sawi ani Myanmar sipai Burma sipai sual nun rong te hian an tlawmna ni a hnai tawh ti hria in mipui nu nau an thei tawk te chunga tuanin an nun ron zia khovel mit hmuah an lan tir mek chu ani hi chanchin thar ngainom le beng fa zual then khat thli le thuak tiang Afghanistan ko thlang rama tho tan di khan lir ging in chiana a thlena mi somni paruk velin nuna an chan lir ging wanga thi te hi Baghdis province thanglam Khadis district a chena in chimwanga thi te ani thu province tu puang tu Bas Mohammed Sarwari chuan a soi thi jinga meichia panga le no pang pali an tel lir ging hi magnitude 5.3 ana ani thu US Geological Survey chuan a soi bok lir ging wang hian Mark district a po chena thlengin thi le liam ero an om hriat ani lo Afghanistan rama hian lir anghing fawa abikin Eurasian le Indian tectonic plate naya Hindu Kush mountain range sa te a thleng fo thin sangni som panga khan magnitude 7.5 ana in lir ging wangin mi jani somriat an lo ti to ani thi jinga tamjok te hi Pakistan rammi ania he chiana hian school building atanga tlan chuatum te innek boina thleng wangin Afghan meichano pang sompani te chu chi hlum an ni France rama ziti tu pol chuan sarkarin covid testing le isolation protocol a siam chu khotlanga in thliar sana lan tir tu lian tak ani thei thu so in tho tan ni atang khan kar khat chung o tur lung oi lo na an lan tir kar liam ta khan teachers union hian lung oi lo na lan tirin kong an lo zo to boka ram chunga primary school zong zong te chu khar vek ani union chuan July test school an kal theina tura dan mu mal tak siam thei lawa thu nei tu te an pu ziti tu te hian se in kai chon ol tak Omicron variant wangin class po an nei mu mal thei lo phati so in July nu le pa te chuan an fa te tan vaccine appointment mu saka har sat thu le pharmacy kota thui takin thlar angai thin thu an soi he mi chan le nan hian France sarkar chuan high grade FFP2 face mask makadoi nga le ziti tu tan si an kai palemo rikai te nen an in contact palemo a thlen pala school staff le aikal ziti tu mi sang thum chuang roibel arem ti bok ma se ronna hi union chuan du khoblawin ka le ninga ni khian rampum huap nor hoi hot lian tham tak hoi hot antum prime minister le education minister in tiamna pialama hian kan hriselna konga harsana kan tolo nan ruang mana thazok kan mamo ani anti ziti tu te hian personal protection equipment petura an in tiam zat aya tampek bel andua French education system tan sum tamjok ruang man turin an beisia anrama ziti tu te hian Europe ramdanga mi te ain an hlo tlem jok ti an soi ani India ram mun pui poimo le India ram hun poimo em Republic Day lomna tura imbo saina kalmek ka Delhi Police ten Gazipur Flower Market a improvised explosive device IED muchuakin an sun ngal hei wang hian Delhi ko poya fen himna lampo ti khau ngalani Delhi Police chuan Republic Day lomna tur Rajpath le a chevela ven himna ti cha ngalin facial recognition system FRS le CCTV zathum chuang an dabel Deepak Yadav DCP New Delhi chuan firfiaka che tumna pia lamba ka COVID-19 sikai pung mek chu an tan boipui tham takani ti an soya police ta chu film khur dan tu te ven himna konga malak dan tu te soipuin New Delhi a security arrangement khauzo ka siam ani New Delhi naya hotel alu le chuak te uluk taka entry thlai an nia boruak danglam taka thlen pal thuwa quick reaction team QRT te chu tir chuang mai thei turin anom bokang boruaka chevel enfia turin anti drone team roi ani bok ati Rajpath bulvela hian camera zathum le FRS enable facility da belania he call hian thil sual ti tu mi singa te ni na database nein ol sam takin anjon chua pha thei don ani COVID-19 kai noya in khuak kirna wangin ticket lei tur mi sangli chi aum thei dona
amuna hian mipui singni sangli chawin an chim thei don ani tin official chuan a soi kumin hian Republic Day lomna nei tura a kum hna tan ramdang hruaitu khualhian an awm dawn lowa Central Asia ram panga hruaitu te chief guest atan som ni ma se an mani lam hian thu chu emma an la siam lo ani kum somsari panga chunga atum khana tan kumin Republic Day parade chu jingdar soma ni lovin jingdar som le chan ve tran ani dona kumtinin Republic Day parade hi dar soma tran ani zia thina mase kumina chon COVID-19 kai hruaina dan te zom angai wangle Jammu and Kashmir sipai nuna chan te zana hlan na turin minit som thumin an titlai ani parade ero chu nikum ang bokin minit som puan nei ani ang Prime Minister Narendra Modi an India Gate bula National War Memorial atlawma sa anga heminu hian March Past nein W te antir ani zui bokang W te hi Red Fort thleng an kaldona heta hian mipui te thlir thei turin an ding zuyang marching contingent te chu National Stadium an top thung don ani Delhi a COVID-19 kai hruaina dan te siam ani angin Republic Day a cultural event a tel tur artist te chu bidang bula an ong phal ani lowa Sri Lanka an him theina turin an chuana motor te po kap thiang himin khung hran vek ani don ani India rama tleirol kum som panga tanga som pasari in karten COVID vaccine dose kema an lak zon huwa kum som pani atanga som pali in kartan Mars thla atang COVID-19 vaccine an pe chuak thei don ti National Technical Advisory Group on Immunization Chairman NK Arora chuan soi NK Arora chuan kum som panga tanga som pasari in kar mi tluk le ding on sari point pali jinga tluk le ding on thum point pali panga te chuan ko vaccine dose khatna an la tua ni som ni parian nuwa dose ni na an la thei don ani ti leirol vaccine la thei kumbit thia china om te chuan tluang takin vaccine an la thei ani tunanga kan pe chuak zel thei ani chuan kum som panga tanga som pasari in kar chuan January thlatop lama dose khatna an la kim man dona chu tiang bokin dose ni na chu February thlatop lama an lak thei kan be sei ati kum som panga tanga som pasari in kar te pek zo thei huna chuan sarkar hian March thla atangin kum som pani atanga som pali in kar tan vaccine sem chuan na kan kalpui le thei don ani kum som pani atanga som pali in kar hi India rampuma hian tleirol mi tluk le ding on sari point panga vel an awm mek ti Arora chuan a soi thotan ni zinga provisional vaccination report ta lan danin darkar som ni pali liam ta chung khan mipui noi som thum pakwa ne na vaccine pek chuania vaccine la to hi tluk le ding on za sum nga pasari point pani an awm mek ani sarkar data chon no pangkum som panga tanga som pasari in ka zinga tluk le ding on thum point pali panga chuangin dose khanna an na to ti an ta lang bok India chuan COVID-19 dose thumna precaution dose tia an soi bok chu ram chunga rikai pung zel le Omicron variant thar wangin healthcare le frontline worker election duty kum somruk chung lam natna ben von nei te hena January ni som atang khan a pe chuak tan bok ani atop nan viewer te hena ngen na kan jem le lo ka nge viewer zinga kan channel minna subscribe sak lo in on chuan subscribe ti kha milo me saka milo subscribe sak ve turin kan be chin kan han gen chowa tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu ngal zel theina turin in tan po ol samjong na tur ania chuwang chuan notification bell kha in metanga ola in da don nia